Diyos maray na hapon sa Indugabos, mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode and sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit, pagpicture, pagtext, urog na sa lugan Santa Misa. Mantinironta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Salamat po. Malud na po kita para sa prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you